Kĩgomano gĩkĩ muoroto wakĩo uma kwamũkĩra irore cia gwĩtĩkĩria riboti ya BBI ikinya rĩu rĩngĩ rĩa gũcenjia watho. Agĩciamũkĩra mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩamenereirie arĩa makoretwo makĩregana na riboti ĩno, akiuga bali ĩkinyĩte gũtĩrĩ gũcoka na thutha. Walikuwa wameanza kupinga hata kabla hii mswada haijatoka. Sasa wanasema ati sasa tayari, tafadhali tuongee ili tusiwe na mapambano, tusiwe na mchuano. Lakini mimi kama mwanasiasa sijajua pale ambayo kuna ile kura ya maoni, yani referendum, ambaye hakuna pande mbili. Irore mirioni 5.2 irirĩkĩtie kũnganio. Raila augĩte nĩ kĩonereria mũingĩ nĩ ũnyoteire mogarũrũku maya, akiuga nĩ mũguni kũrĩ mũingĩ wa Kenya. Kila mtu kata kama yeye anapinga, usiwe na shida na yeye, hiyo ni haki yake ya kidemokrasia. Wacha apinge, na wewe vile vile usitishe wale ambao wanaunga mkono. Wacha wao vile vile waunge mkono ili debe ndio iwe muamuzi. Judging by these numbers, I think that the end result would show that we will continue to dance reggae for a little longer than they thought. Mwabo uyu uri uranyita riboti ino ya BBI baru igana kwa igana ni ureganite na mendekithia ma munini wa President William Ruto makwendekithia kura ya mawoni igaikio bindi ya kithurano kia mwaka wa 2022 makiuga guku ni gukuithia Mukenya murigo muritu ona gukira uria ari na gwibinda-ini riri. Ile article 81B tuiangalia fresh. What does kuiangalia fresh mean? Iondolewe. Because they don't want women in leadership. Wanawadanganya tu waende kwa rali zao, watingize viuno, But when it comes to leadership, the only two people who are willing to take a risk. Afadhali hata BBI yanguke, but women should be there. The only two people who are taking that risk is Honorable Raila Odinga and His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Hatutaki watu waanze kupiga siasa na maneno ya wamama, kwa sababu sisi wamama tuko na mdomo, tunajua kujitetea. Na tumejitetea kwa kutosha, kwa sababu vile proposal ya BBI imetengeneza maneno ya wamama, sisi wamama viongozi tunaona tumeshughulikiwa. Thutha wa irore ici kũnganio kĩrĩa gĩetereirwo nĩ gũtwarwo komishoni-inĩ ya kĩthurano IEBC na yarĩkia kũbĩtũkia nĩ ikinyanĩire ikĩro nĩguo mbunge cia kaunti igĩikĩrio mwaro wa ndereti ya kũmĩbĩtũkia kana kũmĩgũithia. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi. Enabling us to collect